Jangan salah baca macam ni. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Baik, bacaan tadi kurang tepat. Cuba tuan-puan dengarkan semula bacaan tadi. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tuan-puan dengar tak pada kalimah yang terakhir tadi yang mana huruf Qaf dibaca nipis dan berangin seakan-akan bunyi huruf Kaf. Yakin, ilmal yakin. Jadi huruf Qaf sebenarnya bersifat tebal dan tak boleh berangin. Maka sebutan dia yaqin. Perlu diangkatkan pangkal lidah menyentuh ke lelangit lembut. Jadi sebutan dia yaqin, bukan yakin. Nak tahu bacaan yang lebih tepat? Save dulu video ini. Bacaannya adalah Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.